teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Wow, kita ikuti Habibi teman-teman, mencari ondel-ondel, mainan, boneka teman-teman. Wow, di sini nih dibuat memanah teman-teman. Wow, di tempat memanah. Wow, bagus sekali teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada kuda teman-teman. Ada kuda. Wow. Ayo kita mencari ada apa ya teman-teman. Yang pertama Habibi temuin. Ada apa ya teman-teman? Di mana ya teman-teman? Di manalah kau berada? Wow. Ada ondel-ondel sama Marsha teman-teman. Wow. Ondel-ondel sama Marsha teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow. Wow, ada Pop It penjaga Squid Game sama Pop It kuda poni teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini teman-teman, dekat itu ondel-ondel sama Marsha. Kita mencari lagi ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Kita mencari pohon-pohon. Wow, ada Doraemon sama es boba teman-teman, boneka boba teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Ayo kita mencari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ada yang warna biru sama warna putih teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Lalu kita mencari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya teman-teman? Wow, bagus sekali teman-teman di sini. Wow, wow. Ada Upin dan Ipin teman-teman, sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, ayo kita ambil, kita taruh di sini teman-teman, dekat ondel-ondel pocong. Kita mencari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, wow. Ada mobil pasir teman-teman sama bus tahi teman-teman, yang warna biru sama kuning teman-teman. Wow, kita taruh di sini. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di tonton ya teman-teman. Jangan lupa di like teman-teman.